muri attitude mu bitego, so ni byiza kuri Esbon na Rutanga na Karenzo Alexis. Ndakeka ko ari Rutanga na Karenzo ntabwo baheruka no muri phase retour kugitangira tugitegura pre-season cyangwa se phase retour bagize imvune bose amavi. Urumva ko Karenzo ni wari meilleur buteur wacu, Rutanga n'umukinnyi wa experience, umukinnyi mwiza kandi ashobora gufasha abakinnyi mu kibuga. So ni ibintu byatumisinzeho gato muri group, ariko bari kugaruka mu buryo ndakeka ko muri aka katreve bizaba ari byiza kugira ngo tubarekepere kuri match kuri coach. Ntabwo uri kuba mu myanya ine ya mbere ko shampiyona yatangira, umuntu yavuga ko ari ibanga ari kugufasha. Ya nibyo ngibyo turi kurwana nabyo, c'est pas facile. Consistency mu bakinnyi bacu cyangwa se mu equipe yacu biragorana, ariko nibyo tugerageza kugira ngo tubasunike, tubabwire ko ifo yuko tuguma muri objectif zacu. Twarazivuze ko ari kuba muri 4-5 premier place, nabyo turabifite mu buryo ari muri attitude, nibyo navuze ko bimaze kuzamuka, ari no mu mikinire, iyo winning mentality, kumva ko ntabwo turi insina ngufi nkuko Gorilla rimeze mu mwaka ushize. Tugomba gufightinga, nanone turacafite amamatch menshi kugira ngo ni defi, ni challenge kuri twebwe kugira ngo tubashe kuguma kuri iyo myanya myiza. Tugeze ku munsi wa 21 wa shampiyona, no shampiyona remeye umutozo, tubwire muri make ko wabonye urwego rwayo y'ino mwaka itandukanye ifite n'izindi kuzanariza. Ya mbere na mbere shampiyona iba nziza iyo ekipe yose ishobora gutsinda iyo ari yo yose. Aho ngaho deja ni byiza kuko duheruka shampiyona yacu ukaza kuri match ukamenya resultat deja ari Rayon Sport na Gorilla, ukamenya resultat ari Rayon Sport na Bugesera, ukamenya resultat ari APR na Muhazi, ukamenya resultat. Ariko ubu ngubu ubona ko harimo competition, ni byiza cyane kandi ndakeka ko ibingi byo kuzana abanyamahanga byaradufashije no mu gukura kw'abakinnyi bacu, navuga kuko ubu ngubu abakinnyi bacu ubona ko nabo barazamutse. Si kuvuga ko abanyamahanga ari beza cyane kurusha abakinnyi bacu, harimo competition. Urebye mu ma equipe nka APR, urebye mu ma equipe nka Rayon Sport cyangwa se n'izindi, ubona ko harimo iyo competition ituma na level ya equipe izamuka. Hanyuma umutoza uyu munsi amakipe abiri APR na Rayon Sport nizo ziri ku mwanya wa mbere, nizo ziri imbere, ndetse nazo zihora zihatanira igikombe. No kuri no nshuro urabona ariho hazava imwe ikegukana. Ese ku giti cyawe wenda nk'umutoza, nk'umutekinisiye w'umupira, ubona ari iyihe kipe ifite amahirwe menshi yo kuba yakwegukana iki gikombe cy'umwaka? Deja navuga ko ari 50-50 kuko zose amanota abiri ntabwo ari menshi cyane, kandi amanota abiri nayo ni menshi. Yose ni ukureba uko approche y'amamatch, uko bari gukore preparation zazo cyangwa se mentalement aho ngaho aho tugeze, ari kuri Rayon Sport, ari kuri APR, cyane cyane mu bakinyi. Yes, sinajya mu batoza, sinajya mu bayobozi, sinajya mu bafana, ariko mu bakinyi ndakeka ko equipe iri bugire mentalite iri strong, cyane cyane mu bakinyi niyo ifite chance nyinshi yo kugira ngo muri course y'amamatch 10 asigaye kugira ngo ibone igikombe. Nta kipe ubona ushaka kuza ikazicalenginga nayo. Ubu ni kuba realistic. Ubu ngubu twe turi ku mwanya wa gatatu, ndakeka ko iya mbere iraturusha amanota 13. Ni menshi urebye no muri 10 match zisigaye kuri Rayon Sport, ali ifite kuri APR, ali ifite aho ngaho biragoye. Biragoye, by'umupira birashoboka, ariko techniquement ntabwo biri bube possible. Coach, muri mwanya wa gatatu, ariko muri iyi season ntabwo yigeze mubona intsinzi kuri makipe navuga ngo ane afite amazina, uretse APR mwatengaga, hari AS Kigali, Kiyovu, Rayon Sport na Police. Iyo mugiye gukina n'ayo makipe bigenda bitatu ndakeka ko amamatch twakinye nazo, ndakeka ko izo equipe, ndakeka ko ari Rayon Sport gusa yarabitsinze. Police twaranganije, APR nk'uko bivuze twaranganije, ariko sur le papier twarayitsinze. AS Kigali twaranganije, match ya Kiyovu nayo yaradutsinze muri retour, muri ale twaranganije. Urumva ko ni tu detail duto
twakoze difference kuri izo match. Coach, mu gice cya kabiri mugarutse muvuye muri mita mwatangiye gutakaza imipira siritu muri mu rubuga rwanyu ukora impinduka ukuramo mu defenseri Zizi Polo mwinjizamo Didi tactical management washakaga gukora ese byagezweho. Zizi ni umukinnyi umaze igihe kinini adakina amamatch, yaraje ubona ko enchaînement y'amamatch ugina ku wa gatatu ukina ku cyumweru ari ukuntu byamugoyeho gato, nabonye ko ari base physiquement muri we gutangira gutakaza imipira kuko voie de sortie aho twasohokeraga muri construction zacu ni kuri kote ye, ariko kubona ko arimo gutakaza imipira niyo mpamvu nakoze iriya remplacement kugira ngo tuzane umuntu ushobora kuduha iyo assurance yo kugira ngo dusohoke kugira ngo tubashe kugera kwa twese. Merci beaucoup.